Kimani Ichung'wah. Hutawahi soma, tumekupigia nduru kadhaa na unaona vile mwenendo yako imeenda. Tafadhali punguza, kwa sababu very soon utakuwa unakula mchanga wewe. Haya, sasa tumkaribishe mheshimiwa Mboro Kameno atusalimie. Shule yenyewe ilikuwa na mashimo, baridi mingi. Asante sana majority leader. Hata wanafunzi na watu wote waweteithie Ngai ni mwega. Tukianzia 2020 God is good kwa and all the time. Mjengo umekamilika, wanafunzi waweteithie ni nyumo imera uguo fio ni undu wa wendo wa Governor Kimani Wamatangi. Your Excellency Governor Kimani Wamatangi, nie na andu aguku witeithie twi ndugu niguo kana tiguo? Governor kioro kiri orona hari uguo giakitwo hari thoko-ini, twakire hingo ya campaign tondu ndakirutaga wira guku Juja na ninyu mwamutumire. Tarekei ndimwire nitoboe siri nisitoboe, nitoboe nisitoboe. Ucio muraigwo gitwo Kimani wa Ichung'wah atwitete twi ma MCA a Kiambu ati tuinukie governor uyu Kimani Wamatangi. Ndenda kuria atiriri andu awiteithie wakati wa siasa za madharau na kiburi zimefanya nini? Ni mwendete deputy president witu Rigathi wa Gachagua, ni muraiga aheo gitio, ni muraiga aheo gitio. Rekei ndimwire andu a guku Kiambu, mundu uria urarehe bara icio ciothe ti ungi ni ucio Kimani wake. Tamaki arathire kurumira deputy president witu kuria Homa Bay. Ithe mutironire uguo kiatangithiaga gitwike mubunge Homa Bay kana mukuona ati andu aitu? Sisi tunasema kwa kauli moja, andu a Kiambu ndirenda kumuria atiriri, Moses Kuria ni mwana witu, Moses Kuria ni mwana witu niguo kana tiguo? Atiriria kabira iria ingi iraruira ciana ciao, ithwe andu a guku gwitu Kiambu ni kuhura turahura ciana citu. Hau ni hega kana ti hega? Ni mwetikira turugame na atongoria aitu? Na ndirenda kumuria atiriri andu aitu, Kimani Wamatangi muramuona atia? Ako sawa huyu governor? Tumchague miaka ingine 5. Na mimi huwa ninasema hivi, governor wanaweteithia wewe atumia hae ile motirwa gasabasi twabagia kuhiuhia tumae ogekira kamutu karia. Huyu governor tumpatie kazi tena, nionyesheni kwa ishara ya mikono. Ya mwisho governor, mimi niko na ombi moja na ndirenda kuhoya andu aya witeithie. Mundu abagia nathari agathie wanu niguo kana tiguo? Mundu abagia nathari agathie ki? Theti hego uguo. Sisi kama MCA wa Kiambu tunatembea na governor kila mahali niguo kana tiguo? Ni muonaga andu aya angi theto MCA na governor muonaga? Nie ndiramwihoya na gitio kiingi muno, mugiuka guthura ambunge reke mundu ambe atwike MCA. Murona ati hau uguo mundu agathie nathari agathie ki? Na uthie wanu utathiete nathari? Ithe ndwambagia nathari? Mundu ucio ambe atwike Kanjura, tondu Kanjura niwe wonekaga matura-ini. Kanjura gwakuo no omenyaga, Kanjura kwina uhiki no omenyaga. Niguo mundu akihetuka kirathi gia Kanjura ri agiitia giti kia mubunge akahe kana murona atia? Na nikio murona andu acio ta Kimani Ichung'wah matiathire nathari, mokire mathiete wanu, na nikio matarahe andu aya igitio. Lakini sisi tunasema kwa kauli moja bila wasiwasi, governor apewe heshima niguo kana tiguo? Ni mwetekera uguo? Na tukirikia tukaiga kiongozi wetu hapa Mount Kenya sio mwingine ni Rigi kana muraiga ati enywe? Asante sana governor, endelea na kazi mzuri, na watu wa Weteithia na watu wa Kiambu wanakutambua na wanakupenda. Asante sana. Jetagwo Mboro wa Kameno, na Kameno ithe mutikie no haha Kianda hawai kuruka hari athika na inyu andu awiteithie muthio na mbere gwifira na mwife. Haya, tupigie mheshimiwa Mboro makofi. Weteithie hai Wamatangi timim yoreke wothe. Nimurona president nararogametia ndoera, nimurona president nararogametia ndoera.
no goko gwito Kiambu tunafanya kwa kila shule ndani ya kaunti ya Kiambu. Na tutimanya motorogi gike au atumire ko tono igwe turona modo gwetwo majority leader wa National Assembly mundu wetagwo Kimani Ichung'wa hindi iria andu aria angi a bururi mwena wao mararũĩrĩra andu o maheo ite we nĩ wa kũrũgama kwanjia kuga atĩ nĩ marekire vetting marona ngano kuoyo gĩtĩ na tunataka kuambia mheshimiwa Kimani Ichung'wa lazima utaheshimu viongozi wale wengine wote na ujue kwamba wewe tumekumulika kabisa, na sisi kama watu wa mlima haswa watu wa Kiambu wewe tunakutangazia leo tukiwa Veteithi hapa ya kwamba chuma yako iko kwa moto wewe, na lazima hiyo tabia ikome wewe. Hii tabia yako ya kutoheshimu viongozi wengine wa Mount Kenya, ati akienda huko Kisumu anatusi wa Mount Kenya, akienda huko anatusi watu wa nyumbani. Tunamwambia heshimu viongozi, na tunamwambia sasa, wewe Kimani Ichung'wa, dawa yako tumekuandikia mara 3 kwa siku, asubuhi, saa 6 na jioni. Lazima uheshimu wale watu wengine. Atenore manyang'ania makoyo wa minister agathi akorogota andu aria tutoe igereri kwao akamatwaragira president acio nio makoyo wira twakwira twahetwo gĩtĩ kĩu kĩa majority leader tondu wa ũingĩ wa kura citũ cia andũ a Kiambu, lakini si ati ukuje hapa tutapikie kwa miguu. Jamaa, heshimu wale watu wengine, punguza maringo na kiburi tafadhali. Mimi naona inasaidia mtoto wangu kwa sababu saa zingine na kiburi na hiyo maringo ambayo amejaza ama namna gani hivyo saa zingine, sasa naona hata amemwera na anaendelea vizuri sana. With Governor Kimani Wamatangi taking office as the 4th county chief in Kiambu in 2022, a new chapter began. Determined to rewrite this sad narrative, his administration, under the Leave No Child Behind clarion call, embarked on a mission to transform early childhood education across the county. In that journey, which began last year when he presided over the groundbreaking of Kasarini ECD Center in Tendegwa on August 11, 2023, is now bearing fruit. And what sweet fruit it is. Tunajenga darasa moja pande hii tunaita PP1. Tusisikize injili, si ni kweli? Na tunasema hivi, sisi kama watu wa Kiambu, nafikiri kuna pahali ambako sisi tulichezwa na hatutaki kamwe tuweze kurudi hiyo njia tena. Pande hii ya right tumeweka play ati andu aria angi watoto vile Mwananga wanaenda kule, ni jambo gani hapo? Ile swings, wako na tunnel, wako na slide. Turauga bora uri wothe Nimurona president nararogametia ndoera nimurona ta president nararogametia ndoera no goko gwito Kiambu tunafanya kwa kila shule ndani ya kaunti ya Kiambu. Tutimenyaga mutorogi gike au atumire ko tondu igwe turona mundu gwetwo majority leader wa National Assembly mundu wetagwo Kimani Ichung'wa hindi iria andu aria angi a bururi mwena wao mararũĩrĩra andu o maheo ite we nĩ wa kũrũgama kwanjia kuga atĩ nĩ marekire vetting marona ngano kuoyo gĩtĩ na tunataka kuambia mheshimiwa Kimani Ichung'wa lazima utaheshimu viongozi wale wengine wote na ujue kwamba wewe tumekumulika kabisa, na sisi kama watu wa mlima haswa watu wa Kiambu wewe tunakutangazia leo tukiwa Veteithi hapa ya kwamba chuma yako iko kwa moto wewe, na lazima hiyo tabia ikome wewe. Hii tabia yako ya kutoheshimu viongozi wengine wa Mount Kenya, ati akienda huko Kisumu anatusi wa Mount Kenya, akienda huko anatusi watu wa nyumbani. Tunamwambia heshimu viongozi, na tunamwambia sasa, wewe Kimani Ichung'wa, dawa yako tumekuandikia mara 3 kwa siku, asubuhi, saa 6 na jioni. Lazima uheshimu wale watu wengine. Atenore manyang'ania makoyo wa minister agathi akorogota andu aria tutoe igereri kwao akamatwaragira president acio nio makoyo wira twakwira twahetwo gĩtĩ kĩu kĩa majority leader tondu wa ũingĩ wa kura citũ cia andũ a Kiambu.
lakini si ati ukuja hapa ututapikie kwa miguu. Jamaa, heshimu wale watu wengine, punguza maringo na kiburi tafadhali. Mimi naona inasaidia mtoto wangu, lazima apunguze kwa sababu saa zingine na kiburi na hiyo maringo ambayo amejaza. Ama namna gani? Nikuwa toa juja sasa naona hata na anaendelea vizuri sana. Mimi nilikuwa nimeamua nitanyamaza, sitakuwa naongea, na nikanyamaza miezi miwili. Lakini sasa hiyo tabia tumesema lazima ifanye nini? Gavana, wewe usipigane hii vita. Sisi ndio tutapigana nini? Hivyo tuejabashia wa Matangi mwatuonaha. Na nitondo ni alutagira andu akiabuke. Andu acio megwitwo kimanisho ng'wamathi magekaga atia? Ni nyuo mauga tiri ndauga. Kwa makofi na ndorejo tumkaribishe gavana wetu, gavana Haya. Nisha hiyo adawe tedie muriega rigi. Bwana Yesu asifiwe tena. Tugeithanie ugo na githisha yodo mwathani o haria mundu ari. Asante sana watu awiteithie na tuliegwa na ithini twakena. Kai muthu mukumirite na fujo atia mwana ogwo ni kuga ati muciari wi haha ni turanyita na andu awiteithie. Tunaelewana jameni? Tulisema mzazi kama wewe ni single mother uko hapa ama wewe ni single father uko hapa, ukiwa na watoto 5 unaweza kusomesha wote na basari mwaka mmoja. Nitwanyitana mwali wa keri oe basari, mwali wa kana ulihere ule onge, wa gatandatu ulihere ule onge, wa kana ulihere ule onge, December ulihere wa mwisho. Ciana ciothe ithome. Nitwikite wega. Githe tutirathondeka account ino itu ya Kiambu. Turacoka turarikanira guku riu tigo guku witeithie twiragwo ati ithu turi andu guikaraga rukungu-ini. Njamba ino nayo radehera mutaratara wa barabara turenda. Undu wa mbere guku tondu ni njui uria mucike haha ni uhoro wa matu kira tugicugumikio karami kamwe gaka kahutahutirio haha guo kona mbura gakonoka ta gikonde kia irigu kana tiguo. Leo turacoka turarikanira kwanza tukwambiria kabarabara kwamba toguo tugatwarithie guo tuthie na nigetha mundu wiguku witeithie wenda guthie nginya mwena wa Thika guku kwa mundu gwitwo Mburuyu murona haha ira twatira na mainjinia tuthondeke kabarabara wanda kuma handu guthie Thika riu ati wambe kuthie na kuria Kaso wambate nigetha uthie Thika ugaturikiria hau kaimera Kameno ugathie Thika na bara ya rami. Ni twanyita na andu itu na hingura economy ya guku tugicoka nginyita mwiviri uyu ngimunengera matinga maria tukoragwo twi namo, ngimunengera matinga ma kwenja, ngimunengera marori, ngimunengera nyamu iria ingi ciothe anjie guthondeka tubarabara twa guku. Ndiramwira riu nake guku aikarage ahunyukite ta mbuku ni rukungu. Tumuhe mwaka uyu nitwanyitana athondeke barabara guku gutikanonekana ringi kabarabara gagutwika ati mundu handangituikania ni uria guku barabara ithukite. Kuma hau ndiramurehera mundu witagwo Rujwasco kuja hapa Mukurino. Oyo Mukurino oyo the owner wa the Wasco iraitagwo Thika Water Company. Niwe munene wako. Ndiramwira ni ndamuhe watho aikare guku turaikara nake riu witeithie. Nimugutwitikira tuikare guku? Ndiramwira guku tondu ndirokagira haha ngakora ati siweji raima nyumba ithiage barabara wonage twana tukirugaruga turarugaruga maini ma siweji kana ti horo wa mandu itu. Ndiramwira guku riu nikuo home base yaku na wona ni uranoga mundu gwitwo Mukurino guku no wone nyumba ya gukombora haha uikarage kundu kuriku rucini okira
ndiramwirire guku drainage athondeke drainage gwende ciothe wona mai makiuma nyumba uguo merekeire mutaro wa guthie na kuria ruini siwiji ni twanyitana nikio murona riu eguku aikaire guku aria mukoretwo mukiona he wira urarutwo guku riu eguikara guku aikare guku ginya wira ucio wike atia na kurino nyonaga tari andu mehokekaga kana matigire kwihokeka itheti matihokekaga riu koguo akirute wira na ni mukurino ria muhonoku na urute wira na ona warega kuruta wira ndi tugukuruta kiremba tucoke turarikanira atiriri wona twarikia guthondeka maundu mau marathondekwo riri na matawa ma solar ni twanyita na andu awiteithie ndirerire andu a Kiambu turaturaga na undu ndio no wetire ata no wetire orimu turaturaga na haha county ndatonya kindu kia mbere ngereherwo ni andu a Kenya Power biro ndarehirwo milioni 160 ate milioni cigana 160 ojere we ati urariha mundu wa Kenya Power milioni 160 na mutumia we haria ndatwarite mwana thukuru akienda basari na mundu ungi haria arite muraini akienda dawa gutire dawa nginya thibitari na mundu wa Power arenda milioni 160 ngira andu atoraturaga ona inyue ne mathabu mutekaga na ringi na nyumukandu wirira andu awiteithie ni muri ndwagirira ni monire ngihoro na ma MP guku ati tondu ni ndiraregire ati gwikirwo matawa maria marihagio na hindi ndiramera atiriri tawa wa solar ri wira ithi gukira tawa uyu wa kurihwo ni twanyitana na tawa wa solar muthenya unyuaga riua utuko gakohe utheri murenda kuga tutinde tukirehe matawa maria turarihio niki handu horehe tawa wa solar na no mbeca imwe na kugura raithi riu ni ndiragura matawa ma solar ma kuigana ndi na matawa 12,000 riu ma solar riu na weteithie turamenywa matawa ma solar tuthiete uguo ukiuma nyumba haria oroima we mumurikire ni twanyitana andu aitu turacoka turakirikana riu naho haha ni turatheca thoko njega mutumia wa guku weteithie kwendageria riuwa-ini gukiura ni twarega thoko ithondekwo irike na turathondeka thoko ina handabu thoko yo ina nginya cold storage ati wathi wagura nyanya wagura kabici kiria wagura waiga haria wona ciarega guthira utuko kaiga cold storage ukoima hau rucini ni twanyitana andu aitu turacoka turarikanira kwa hiyo soko ni turaka kindu gitagwo nginya crash ni twanyitana crash ni kuga atiriri atumia ya kwanza ya nini ha ni ndamya mutiranyitana ndiraiga turaiga atiriri ithe tutiakiwa ni turaka thibitari haria ina itanda igana rimwe ria 60 na twiga itanda 80 ni cia maternity na ndakiona mwetekera na ngoro mwate itanda ni guko cihurite riu natuo twana tu turia murigiaga ri muoka haha ri tondu nuoka nako geka nini no nginyagia kono haria kari ikaraga nigetha ukiendia thoroko ciaku na waru gakona ko ni karathambio na gakaria riu ni handu ha kuiga twana nigetha tukariaga ira itagwo ndikia na rugenge ni twanyitana andu itu ni koguo iyo ni thoko njega na jecia ino mron ha jenzi aria mathiaga koro haria mekuona cyber cafe haria gwika ate nigetha muthie kuria mawira maria maricaragia ina nginya cyber cafe thiini wa thoko eriku nditukigithiete wega riu na inyu andu awiteithie wa muthia munyite atiriri ati mutiriumaga haha guthie thibitari Gashororo haha muri moria haria nduka-ini haha mundu gwitwo mwiviri ni ajira ni tuonete kiharo ndiramwirite acarie kiharo ndimwakire thibitari wanyu haria wa level 3 haria nigetha ndamwakira thibitari riu gutire kuma ati wacaria Uber kana wacaria taxi kana boda ya guthie thibitari kuria Gashororo kana Thika thibitari ni handu hariku netuthiete wega riu thio ni njira turakanyangira nigetha tugarurire maundu ma guku gwitu witeithie nigetha tukorwo tuikarite na njira iria yagirire inywe jeshi mutikae kumaka vijana wakati mnaona sasa hapa wamama hapa leo tumesema wanachukua kuku yenu iko jikoni kwa vile nimepanga ya vijana vagete mwana ciothe mwanake wothe mwega murungaru ugoka gavana gwita mweri wa kenda oro mwanake tukurwe tutatu twa mieri itatu o mwanake ucarie haria uguthie mogo mukunyitana mwe nguruvu mugathie mukaiga cianyu handu mukaheaga irio murere wona ciakura nengerana imwone mbeca ni twanyitana atumia na nyinyi sasa leo mjue hii kuku nimeleta ukiandikishwa hiyo kuku yako iko hapo ndani ni 5 baada ya miezi miwili nakuja hapa na kuongeza ingine unakuwa na kuku 10 ni twanyitana andu itu wage na ngoko 10 twarikane ithe vuria ngoko ni ihuthu muno wona cigikinyia mieri 2 mihe matumbi 5 maku ithe ndwage tuguku twaku 50
ndukiria matumbi meri warekio matumbi 50 kihe mwana ndagiotaga tacoka naguo meri ukinengere muthio no kekigwo hwaini githe tiguo mangicoke wae mangi meri unengere kimwana na meri unengere kairitu ndotigwo na matumbi 40 ona ngituika wathi kwendia matumbi 30 na ndamwira thukuru riu governor ni waguraga matumbi makurio ni twana rehe 30 cukuru uge wira wa matangi matumbi mareho ni nyina wa ruci na namba yako ya thimu ni ino na kivande ni giki na umwandikire matumbi makwa 30 ngarihwo wamutigira nguraga itumbi rimwe ciringi kibau ni mwonaga tugita atumia hindi ya campaign na anake mwanake agatinda haria na mutumia metereire ati mundu agoka kuhoya kura akire hau rucini etereire mundu akuhoya kura hwaine mundu agoka agatiga andu ahe mundu igana munjire atiri andu awiteithie mutumia uyu angikorwo ne kurihe matumbi make 30 anengerwo 600 o muthenya ri ni ageterera mundu ringi amuheigana mutumia ucio mbere eni andu aria matoe mathabu mona ngiheana fertilizer tondu mu ni heanaga fertilizer kuria arimi ni heanaga mbembe cia kuhanda ngahe atumia tucui nyanake ni ndiracihe tukurwe athuri ni ndirahe tukurwe mundu tuna andu matimenyaga economy uria thiaga meciragete gwa kama nyumba maria maraihu noguo guteithia andu no ngiteithia mundu kuringana na haria ari niguo ateithia andu aitu kana tu andu aitu eni na riu ni ithabu riakwa nigetha maundu maitu mathie wega koguo nie ndimwire tuko pamoja wira witu ni tukuruta riu nie no mahoya ndirenda tu ni muri tuhoyagira na mututeithie ona mwaigwa wa matangi akirumia muno mugakioma ni hanini ona inyui ni mwe ni huragwo ni ndu wanyu ni mwe ni indo cianyu huragirwo ni muronire ithabu ria control of budget mwiki wa mathabu maria maingi muno thiini wa bururi wa Kenya uria uhetwo wira wa thirikari wa gwika mathabu araigire undu umwe kimia kira hitukire na uratangathwo TV-ini mukihe wira county no tweragwo ati twi number 47 out of 47 mwiki wa mathabu uria urarutire mathabu ma thirikari mweri uria mwaka kimia kirathire araigire county ya Kiambu riu thiini wa ucokaniriria wa mbeca na muhuthirira wa mbeca thiini wa bururi mugima county 47 na bemwe ni county ya Kiambu ne twanyitana aracoka araiga atiriri hari magavana 47 ati magavana maigana 47 47 gavana tu omwe thiini wa bururi mugima miaka iri kuma mwathura utari watonyia kuguru gwake ndege-ini uguo atongoretie andu ake tukaria mbeca marigene Kimani wa Matangi miaka iri tondu ndaigire na ndimuhe ithabu uria guthiaga andu awiteithie gavana aya muonaga mundu akiuga ati ni wathie Ruraya mundu ukuriho ciringi milioni ino imwe korwo ni mathabu korwo ni mbeca ndendaga mukihe wira ri na riu ndaikara miaka iri ri korwo thiaga mieri iri ngathie rita rimwe ri ni maita 12 kana ti andu aitu ingire na milioni cigana no ni ngiakite mathukuru ma ciana ici ni tungirahe atumia tucui ni tungirathomithia ciana tukaheana basari maita 5 riu ni ona moigwa ngerumio numagio tondu wa kuuma na kabeti handu hariku ndatonyire kuria ngira andu aya tondu andu maramenyerete gutuira mariaga migunda ya muingi ngiwa migunda ndikurio ringi ngikora mugunda wari haha Thika watwikite ni urario ika 100 waheanitwo ni Del Monte ngiuma naguo ngiuga ndukurio ngirwa ihe ni tugayane we uthie na 10 na ithu 5 ngiuga ndukurio ona gwathie atia na ni ngirwo ngithi ngivangirwo nawe ni ukumenya ni ithu tuikagia andu nja mutiakirwo haha ria ndavangagirwo eni ngirwo nawe ni ukuinuka na ni ngikemera nake ora wadahire guku ri nira we iguru na andu aya me haha mureta thini kana tigwa andu aitu riu ni watho ria ukanjikia nje no andu ariku kana tigwa andu aitu riu ni nikio ngiuria munyitirire nigetha turute wira ndirenda andu aya mone atiriri ati wira no urutwo ni mundu wa kwirutira na kuheana miaka 5 na tugarure county ino ni twanyitana andu aitu no go niguo ndirenda no go ndina bata naguo gwakinye mwaka wa 2027 ni ndigoka na mbeca cia kuhaka andu na kuheana goka na report form ya kuonania wira uria ndutite muona wira ni mwega ni mukahe wira muona ni twikitira kwageria githe mutigatuteithia no ga mugatunuha na ithe ni tukumurutira wira ni twanyitana andu twawiteithie kwoguo asanteni sana Ngai twake mweke wega nie ni mwendire pere nyingi ndire torotoro na ndire ukora mwingi kana ti wandu aitu so asanteni sana Mungu awabariki tuvangane haha he mundu gutuvanga haha tuguikara nigetha tumenye andu aguthie hatucui tumenye andu haguthie haria hangi na uria guikara haria hangi wira ucio wothe wina mwene na mimi niko hapa tuko pamoja jameni
twaima haha turacoka tutonye gutu tukiraga tuvaravara twitu tuothe nigetha tuthondeke maundu na mutikae gutindikana twarikanira tuguikara niguo kila mtu kivyake. We kuja tuambie watu vile wataka. Asante. Situambie kama na asante. Mwele aradhimo, si ndio? Abariki rehema kwako. Tukwenda kumwira ni thengio na tumuhurire ruhi rwega. Ni wega uguo. Tuhurire kama acha kusimama. Mahali ulikuwa kaa tu hapo. Wacha kusimama. Tunataka kumaliza na nyinyi. Oya guoko guo, oya guoko gwaku. Ndoaje wega. So